Kole ke ufanga ngai whataputa pe ko todo ya ki bea mingalo ya kaya tama ka whakamari ko ni ke whakato ai whamwhranga tonu pongpongin ni ka me holo whamanato kunsalo te ka me loto nuka lofa ko e proklama ko ia o i ahoni ko no whakawhaku ia ano taitari nau toru nau mau e ngai scholarship fo ai pureanga pia mo no whahako ai whamawai pia mo ki nau tolu e nau lawai lelei pia ko nau tatau mai ki he potungau ngai potungau e koia pureanga hiri tau wafe wa tolu koe hoko koe tau proklama koe ki pongpong ini koe lotu e whakako e whiwhikau Daniela ta mo ua koe himi raki e lawa tue a Mrs. Amelia Finau ka koe taha ki nau tolu koe aku mau scholarship po i he tau koe ni taha. Koe wholofola e whahako ia e tokta na ati whakatawa taha ki nau tolu kau ofisa pia mei he waanifo koe ia e Fremak Waiola. Koe lea taitari e whahako pia e CEO o e potungai mo ui Dr. Reynold Ofanoa. E hiri koe ia e lea taitari e whahako ia ki mo miniti wharorongo sii. Ka kono whangalangi ak nau tolu, ko nau tōtau, e ko nau tolu ko nau tatau mai. E rotonga koe waa tau ngau e wafe wa tolu ke wafe wa wha. E whahako ia ki whangalangi wake mak nau tolu. Ka koe ki mo miniti wharongolongo. E hiri koe ia e ki program koe ia e hoko tepe ki hono taritari ak nau tolu. Koe kau mau scholarship fo koe tau wafe wa tolu. Ira hoka te peki he no taitari pia moho no mau mai nau tolu koe ia ko nau lawai lelei ai whingako e tau wafe wa tolu pa mo scholarship koe ne ngai scholarship ne whake e tau wafe wa tolu ako nau whoka maka ki tongani e whahaka no taitari o nau tolu. Ko hire ki programa ko ia pia i whakahoko tai pe pia moho no taritari o ki nau tolu ko nau mau ai ngahi scholarship fo o wafe wafa te teo ki nau mawaha te ko ia whahako ngahi whinga ko koe ni. Hire ngahi programa ko ia e hoka tu ia ki he ki a historia no o e ngahi whak scholarship bai pureanga e whahako tu pe ia i he tare ki tapure ko ia e potungai maui Dr. Reynold Ofanoa. Hiria e whahoko aha no whaki e ngahi mea ofa, peko e ngahi trophies, peko e ngahi sila. E whahoko ia e whawhanglangi o e ahoni. Kako koe Eki Minister Potungai Maui, Honorable Dr. Sayapiu Maupiu Kala. Hoko tape ki le whamalo, e whahoko pe ia e sista Folore Aholelei Suriafu. Ko hire le whamalo e whahoko ai ki special item. Ko e item ko ni oku asipea i he polokalama ko e solo. Ko te pe ko e taha e nau tolu o nau mau e scholarship ko e ahau ni. Pea ko e mea whawhirangangi o e aho i e hiri ai temi pia mo e himi tuku e whahoko ia e sione sau lafitani pia mo e lotu tuku e whahoko pe ia e whawhikau Daniela ta moa koe hoko ia ki programa no o amanaki ke kamata ia ngahi momenici pe miheni pia e whatawang e pe
o ku au tak le tu pe tau whamafola o e pongpongin ni kia tapa pe ku ke mea mai mi ai i o pe pitongani o ku ata tata le ki mu tolu pe mi he leo o e valfit po ni mai fama pe mi holo kun salote kau mafo ke tau kainga na mea mai o pe i tau live stream ai Broadcom 87.5 FM broadcasting o kuata tata le ka ting motolo. Yo ki petui pe mo e famo o ke petui. Ya ngahi mo ni si mi ni ti tau kamata programa pongpong ini. Kai time katau ko o si me he ni ai fa fanglangi o ahoni. Ka ko e minister potungai mo ui honorable saya mau biukala. Kai pe foki ki e fefekau o ka mana kene fa ka fatongia pongpong ini a fefekau Daniela Tamoua ka pe foki CEO e potongai mo ui Dr. Reno Fanoa o mau foki pe mo e kinau tolu e kau baus klasip o e ahoni pe mo e kinau tolu ko lai vai lele ai fil nga scholarship yo ta wa fi wa tolu ko na foki mai ki apini e foki lavi atu ai sista losa lea kau mai kau fifini nesi iloa i potungai mo ui ni nau whaak whatongia ka ko nau tatau mai ki ngai potungai ui ko e tai me marolo ki api pea hoko tu e toi ngā koe e kau nesi whao whatongia me whaare makua iola ai ngai whatongia ma whatongi toki pea me e senda mo i koe ai whaare makua iola koe programa e pongpongini tau ki taitari pe ki he mau mani e programa pongpongini pe e whakot lewa e whatau ki programa e salote e Mrs. Salote Puloka rodonga taitari ku tufa te ngahi vai tau pe mo e afu koe ni kai ne ngone afu aku hol le la a ya tafitonga langi ni o mai mafana makehe ki pongpongini io no teu o e programa taitari o kinau tolu e kau maus klasip fo e ahoni ia mohono whalanglangi o kinau tolu kinau marolo o kinau konau retire ia me he potonga aue kau ke e tui ia ngahi mo miniti pe mi heni e kamata lewa e tau programa o e pongpongini Toda whakatau kei, Mrs. Salote Puloka. O kole ke o whamanmalo atu, i tolu tahai o tua koe tamai, o tua koe alo, o tua koe lau maari mana. Ai o koe tau haonga, i pongpongi koe ni. Whatapu ki he tamatu i o tutonga ki tupo wono. Whatapo ki taine kuini, kuina naspau.
Whatapu ki he Pirinisi Kalauni o Tonga, Pirinisi Tupo Utoa, Pia Mono Whare. Whatapu ki he taini Princess Pule o Tonga, Princessi, Pirolev Tuita, Mo Wiki. Whatapu ki eki pare mia o Tonga, Miho Wiki Kabineti aine Afio. Whatapu ki eki Minister o Mo'i, ka koe Director General o WHO ki Western Pacific Region, Honorable Dr. Sayama Bukala. Whatapu ke CEO e po ngai Mo'i, Dr. Reynold Ofanoa. Whatapu eni ki he Medical Superintendent, Dr. Ana Akauola. Whatapu ki alo tangi o wā nuka, o kau tō ke tā matao makehe, whawhai tō e potu ngā we, au nau whahauka whatongia e ngai tapa kehe o tonga. Tapo heni ki tale ki tapule Corporate Division, Mr. Sewape Kupu. Whatapo ki he Chief Tendal Officer, Dr. Fusi Fifita. Whatapo ki he Chief Nursing Officer, Pule laia kau ne sisi sta Meleino Filise. Whatapo ki he pule leo, peko he Chief Medical Officer of Public Health, Dr. Ofa Tokia. Whatapo ki he tangata e ki whaiwhekau, Reverend Daniela Tamoua. Whatapo heni ke kau retiree, o nau heni mo ki tau tolu e pongpongini. Whata whatapo mawahe, ke kau ngau e fo'o, e poto ngau e mo'i, o nau heni. Whatapo heni, ke kau ngau e poto ngau e mo'i, nau lawai, a ngahi mata i tohi, e ngahi mala e ke o iako, e tau ko si ai o nau heni mo ki tau tolu. Ke whai o na whakailo ngai, e na whakawhailo aki mo tolu ki he Eik Minister mo'i. Whatapo heni ke kau tō ke tā, mo kau nesi, mo kau ngau e kotoa e poto ngau e mo'i, mo mea mai e ope, e ngai tōkui motu o tonga. Whatapo ke kau ngau e kotoa e poto ngau e mo'i heni. E tau polo kalama lotu, ka mata ke wha i tau, ngau e ko eni, o anoa ua wha. O ato e whakatapu ki he sola, mo e vulangi, tangata i whanua e watu tonga. Pea moi ngahi tu unga kotoa, o totonu ke au atu e whakatapu he polo kalamani. Ka tuange mua ke whine motuani ke ne whahoko atu, e polo kalama lotu whakawhetai o pongpongini. Hire ni o kōkole ke kamata aki e tau owai lotu whawhetai o pongpongini, aki a himi, ai e whakahoko atu ia e Amelia Finau. Malotu. Ko rak whalawhalahi me kamata ke tau ngau he pongpongini, au toe me whangeau o ngā fulma whito himi, whaua whito ke mokatake o me ake. Ngawe, tangata ngawe, he oku hau ai po, oa e whakahawe, oa malolo, o i pe tama o i hanga o ngawe lewa, a peke i pongi, oa momohea. Ngoe ho api mua, ai ke maala, tope a kau e fua, tā he tala. He koe whai tō tāue ki he amui atu, i kai hatoi ngāwe o ka tā ai tapu.
Sio tangata sio ki he amui atu, ai mea te ke ilo o ka tā ai tapu. Sio he futa tongi, sio he malolo, o I tangata o ku hau ai po. Amen. Tau wholofola ke pongpongini me same, whahoko atu e toke tāna ati whakatawa, tender officer e pongai maui. Le soni o e pongpongini, te au o ngofolu maono e ngai same te au ono. I he liliu e eiki ai popula o Saione, nā tau hange hakakai o kumisipe. Na e tok mo uka ata pe ho tau ngutu, pe ako tau elelo na e hibatu. Na nau toki lau I e ngahi pureanga, ko whai me alalahi ma nau tolu e Sihova, pe au tau fuwhiawhia. Liliu e tau popula e Sihova, hange ko ngahi ta whenga vai I he wheitu ukotonga. Ko ki nau tolu o whai tangipe e nau whakaheka, te nau utu mo e hiwa whiawhia. Si ene alue kai alutangi e o to'o ha whalukunga pulopula, ka ko si ene hau kai hau whiawhia o ne to'o ene ufua. Amen. Ke tau lotu, ai a Fiona koe tamai pe moe alo moe lau maari maa o nioni. Mau holo ki lalo I he wā I hoa koeni. Pai whakaapapa e mau hu, koe a Fiona, koe o tua tonga. Koe tui o e ngahi tui, koe eiki o e ngahi eiki. Koe whetai ho toi whakamanatu ke teki mau tolu e taimi. Kuonga e ni honono. O e wā I whanonga o e whanua. Ae na e whakatu uta e a Fiona, a ngina ho lau maari e mao ni oni. Ae lotu, ko e lotu whakawholofola. E talu ai lewa hono tauhi pe atari ha mohe ofu. O kei tolonga mai. La koi fie le le iai ai ne a Fio. Au mai tahi ne kuini. Ae prinis kalauni ka o mai ka hau tonga. Ongo whangaola ho eike o whanua. Kalerei e pare mia ka mai pure anga. E ako mau haka I he langu o tau. E holo whamanatu. O kuin salo te. Ke whakawhetai atu. I o eiki ko e mau whakawhetai tu unga. I ho toe omi pe ho mau tāpuaki. E mo ho mau koloa. Kua ke liliu. Talo be me heka mataanga o e universi. Ko e liliu, ko e hoko anga mai ho mau whakatau ataina pe mo mau whakamo ui. Me he pouri ki he mama, me he ikai ki he iai, e ako mau whakawhetai atu eki. Ko e pongpong koe ni mau whakawhetai, mea he ne whakalangilangi, eki ministao e mo ui, a mai tareki ta pure, toke ta pure, ka maho no kau, toh palau, o e potungau e koe ni asinga iai, ai whakawhenga I o mea na e tokanga ki ai e whinangalo o e a Fiona, koe mo ui, koe taha I mea mahu inga.
O ni rea utaka i he whanua, mahu inga he ko hama ui. E aku tōnga naki ki ai e kamata koeni, kamata ki he a Fiona i lopu sai. Ka wai o tau fo koeni, tau e ko al, o ku whakataka milo, ai wa e sari o te o taimi. E kone tūtū ni ka teki mau tolu hangahi ngafa. O e bongbong koeni u mau whakatahataha mai. Iai e tokolahi o ki mau tolu kona au i kuna, ai wa i whanonga o e ngā ue. E whakawhetai eiki, mau manatu me rie mo manatu ofa. I ngahi fofonga o ki nau tolu. O nau tau e tau re rei. Lava i whakapue pue. Io, o ku wafe whanonga kai hoko e whanonga. O e bongbongin, o mau tali re rei ki nau tolu ko teo i pe e hea Fiona. Ka ui ke hoko atu, ai whatongi apa mo e ngā ue. E neongo ko whaitu tōni, ai ngahi kupu mo ui whingao e aki, e potu ngā mo ui a mamani. E iai ho mauni ihi o kawai e whakalangi, e hoko atu ai whanonga. Ka ui kai tuku mo ui ai e whatongi atu. Mau whakawhetai atu e ki ho whakahoko rei e mau amanaki. E koe ho mau tāpua ki uri riu e si hova, e mau pōpulau hangeko ngahi ta whenga vai e whitu ko tonga. E ai e taimi te mau nofu peo manatu ma neongo. E ai hono ngahi pōre, e ai hono ngahi kawenga ki fua mo hono ngahi whiri ke tā. A koe ia ho mau tāpua ki u kei monu ia e ki i whanua ko eni. O ia mau o tua aki e si hova. Mau whakawhetai atu e ki he tāpua ki ko ia. E aku mau lotu ke loto lotoi ho lau maari maa ni honi, tāu ke kina. Eik minista ka mai, tarekita pure, o tunga mo i o tonga, koe mau lotu ma wai pe. E tauange tau fui, iwi ma kresi o lau maari maa ni honi. E whakatau lama le rei, ai mau whanonga he vai, kau vai o e tau fo o koeni. Pea ke ai a Fiona i pe, ai langi pe mo e ngeia mo e koloria. Eiki whakamore more, whai a me langina ha mau tāpua, ke tāpua kina. A tu pōka maanu whare pe mo tonga ko tō pe. E mau lotu ma wai pe ia. Kau i waanga ho lau maari e maari oni. I whanonga mau whai lo tonga ki he kaha. Mau te kake atu mea ko tō pe ki ho tataki. E hao. Pea e whakao fuofa. Pea e merino. Pea e lelei. Pea e mono ia. Pea e mo ui ai. Ai kakai o tonga. Mau lotu mo kore ko tō e ngahi mea ni huafa ho alo. Ko sisu kalaisika ko ho mau eiki. Pea mo ho mau whakamo ui. Ai ana ke ako mai ko mau ka lotu pe ke mau pehe. Ko e mau ta mai ku he vani. Tā buha ho kuafu. E hoko mai ho pure. Whai o whinangala. Ange ko i he lang. Pe he whoki maa mai. Ko aki mai a hona mau mea kai ki hanai. Ka more mau ngahi ang hao. Ange ko i mau whaka more ang nao tolu fua pe mo mai. E ona ke tua ki mau tolu ke hai ah. Hao ki mau tolu me whi. O wai pure. E moe malo. Moe gloria ta ngat. Pe ta ngatan. Amen. Pamalohe ni ke tangata i ki whaiwhikau. Lot kamata e tau o au loto pongpong ko e ni. I whainga maria ko e ni o kou kole, mo whawhei heni ai pole lahi. Tale kita pole lahi ngā ui wha ofisi ko ia e potu ngā ui, pe ko Chief Executive Officer e potu ngā ui mo ui. Dr. Reynold o whanoa, kene kātaki mua o lava mai, whahoko a te taulia taritari e pongpongin. Malo. Tapu ki he hautai liu au taimi mo i tāni ti. O kune a whio i o tau lotonga. Tapu ki a whio, king tu po wono, ko i tui o tonga. Tapu ki taini kui ni, kui nana spau. Tapu ki tama pilinis kalau ni. Pilinis tu po toa ulkalala. Mo whare o ha mo e ofo. Tapu ki a lo tangi o wau nuka mo ho weiki. Tapu ki pare mia tonga mo ho weiki minista a kabineti. Tapu ki he whawhalanglangi aho. Honorable Dr. Saya Maupi Ukala. Ko minista mo ui.
Ka koe tare kita pule hoko ia. Kau tā mou ia mamani ki e ria whaka hahake. Hi foi Pasifiki. Tapke tangata eki whaiwhekau pule sa Swesiliana Haveloto, Reverend Daniela Tamoua. Whapapalahi ke toke tā pule, whare mahaki waiola, tok tā ana kau ola, pepe ke kau toke tā matau tau, ok nau whahok whatongia me pot ngāwe. Whapapalahi ke kau tak ngāwe ono kātoa, moi heni e pongpongin. Toke tā fusifita me he wangau e ke moi lele e ni fo. Pehe kia tok tā o whatukia. Toke tā pure leo leo wangau e ki tua. Sista Meren Felice kone espure kau ma soape kupu. Koe pure laha ia ke corporate services. Kau ma kau pure ngau e no kātoa pe me ngai wahi whanua. Ma waulahi. O motu hapai, funga whanua ki eua, pia ki toke lau mamao ki eongo niwa. Kau maa kau ngau no kātoa pia pon ngai moui. Whaapapa makehi atik nau tolu ko nau ikuna e fua whatongia mai pon ngai moui, moi pure anga o ne afio. Pia pehe atik nau tolu ko nau ikuna e ngai whengako, aki nau tolu beng nau lotonga whahaku whatongia pon ngawe. Mo ki nau tolu, koe tānak fo o mai ke fua whatongia e pon ngai mo ui. Whapaapam whaosi ka tek nau tolu, nau whaongo mai he ngalu ea ke polokalama e ahoni. Tala mo ka pui, whatapu ka tamo e motu atuani ke whainga marien ke whakakato atuai hoku whatongia e pongpongini. Ki mua, e whakakato whatongia. Ko ki nau tolu eni. Nau si tō tau. O tonga nau fua whatongia mai po ngau e mō hui. Mai pule anga ne awhio. I he tau, ua awhe, ua tolu. Uloa ki, toke tā te vita wasi wola. Ne hoko ko toke tā pule, e la kanga ko senior medical officer. E foi o neo nei hapai, e whare mahaki pirinis fuspala. Ne fua whatongia, ai pureanga ne awhio me kakai e whanua. Tau kakato e ua tolu. Uat ki ai, ko e palahame lutui, ko e caretaker, vai whanua hapai, ai whiunga ne fua whatongia, pe mai tau e niu. Ki tiri, o whanua kau fusi. Ko e hospital maintenance, electrician, e pot ngawe, ne fua whatongia, e tau e nima. Wha, tok tā toa kasi whakof ka tau. Koe toke tā pure, e wā e clinical services, pena ne hoko ka matau tau. Fua whatongia mai longa i whanau, e whanua. Whiunga, whakatoa e tau nai whahau whatongia, e tok tā toa kasi whakof ka tau, mo e tau e tau nima. Pako whaosi, toke tā, Dr. Colin, hawe man la tu. Ane fua whatongia, koe medical officer, whiunga mo e tau e tolu, ne whahau whatongia, mai pure anga ne a whio mo e kakai whanua. Ko kore atuai, whainga maari he, mo kātake o mea haki o lunga. E ta fua kia whaapa make, kia te nao tolu. Whai longai,
Ua whatongia mo o sike verela. Lotonga na na hokai ko kausilani sivile mai whanua. Mukata ke mea i whakila, malo. Kua whiawhia ke tuka i whamalo, mai whawhetai, ke o tua mawhi. Ko ne whakatau lamba, ke wholau e waka i pot ngā koe. I e tau kua hiri. Tau tu uta lele ai, ke kamataanga i tau whoon. Oni pērea me tai kia lele, ko e kipe. Tau kei anu pē he ne kere si, pēku ne kei mau whonga, ko e mawhi ke tokoni, ki o tau ngai vai. Tai Maria e ki mista e moui, ma kau tak ngā weho no kātoa. Pea pehege a tek tau tolu. Toi ngai kau ngā ue pon ngā moui, kua ui ki tau tolu i pureanga. I whakakato ngai whatongia, ke moui he kakai e whanua. Ek mista. Ue kai kua polokala ma fo o wen ke pot ngā ue. I e tau ko tau pē. O whai ono whamama whai. Whai longa i make. Ai ni o tau kau ngā whanonga. Ko kakato e nau fua whatongia. Mai pureanga, mai ne awhio. Pepe heke ka kahi whanua. Pe kai ke ngā tai. Whailonga ia ki nau tolu. Tāna ki mai. Ke hoko atu e whanonga e pot ngā ue. I e tau ni nei ki i makehe nei whaipe ki laulau ki ai kau tak ngā ue. Ko i ngā ke whakahoko whakataha pe. E ko inga ko tai mahu inga en ke whetongi ama tau whatongi au tau whai mea ki nau tolu ko no au fua mai whatongi anga i taula ma te aki i moski a verenga na nau puke ni maua pe whatongi anga whaaki ko nau whatawhata. Ko hi. Ko e ui. O whai ka tek nau tolu. Mo e tari ui. He nea whio mo kakai whanua. Pa ko hi ngai e polo kalama e hani. I whamama whai. Ngai tau whatongi a ko hia. Mo whetongi ama, ia tek nau tau te nau hoko ato no lele whatongi a. Ek mista ko taitai toto mawhana e wheituna. Ia polo kalama e pongpongo ini. Tau lahe tau whahau ko e polo kalama ko ini. Ia ku make a honi. Whainga maari whao sien ke motu atuan. Nono tari e whituna. Ia polo kalama. Whaluku fua e pon ngā ue.
nau tolu I tonga tapuni. Mo ki nau tolu e kaunga to palau e pon ngau e meita. O nau whakaongo mai pehenga loea. Mana tua ngai tau lahi e tau whatongi e whatahai. Mo whailonga I pea e taklele e whetuuna. Ki hopot ngā ue, pe pehe kia te mautolu, tunga mātua, mo tunga whini mātua, fua whatongi e pot ngā ue. Whafofo ngā tuai e whetuuna. Kau ngā ue ono kātoa, toke tāpure. Kau maa e kau ngā ue, pot ngā ue. Whamalo peke e ki he taimla. Ko om ke tau wheo hiai. Oko peko tāpua ke te mautolu. Pe mo e kore wha more atu. Ka pānei iaha fua whatongi e kai ke hoa mo tāu. Mo wakai. Au hūwhanga atu pe. Tamsi e. Ai alogi e ia ngakai manu. Tako ia pe o mai moi. Ko tai loto mawhana e whituuna. Mo e tala monu atu, ke whatongi e mamafa. Mo mafa tuki tuki. Teu ke hoko atu e whituuna. Ko mea pe te mau ko huwhia pe. Hau fua whatongi hau. Tanga daik whaiwhekau. Mau mawhana mau pe hei taimi. Ke whatātāhai, mea whatongi hau. Ke mea mai ke whakakato e tanu maki whakalau maari o ahon. Pea ku mau whamalo atu pe mo taritari e wheituuna. Ko ia ko e tauhi pe o rita vaiola ke huwhi ai a whahaku whatongia. Tai rere hena e tok tāpure. Toko e tā ana aka ola, ko toke tāpure e whremaku vaiola. Pe kia lo tangi o wānuko nuka mo kau matau tau. Me loto whare mahaki. Kau mai kau tak ngā ue hono kātoa. Toke tā fusifita pe pehe kia me waa ke he nifo. Tok tā whatu kia. Tok tā pure lela me he whangaue ki tua kau maa e ofisa nesi pure. Soape kupu. Mo kau pure. Mo kau tak ngāue me ngai whare mahat me tahi o taitari mo tolo e ahon. Taritari loto maa whana whokia ki mo tolo. Kua mo ikuna ngai tau lahi. Ni mo oskia verenga e fua whatongia mai pot ngā ue. Whakakato e ui kia te mo tolo. E fua whatongia matunga mo ui a kakai. Taritari maa whana ki mo tolo. Mo whakakato katea. Fua whatongia na mu whahoko. Pea pehe kia te ngau tolo ko nau ikuna ngahi ako. Kau whahok whatongia lo tonga pea pot ngā ue, kau maa ki nau tolo, kau tāna ki who mai, ki he fua whatongia a pot ngā ue. Taitari lelegi moto ke pongpongin. Wape tāmonu kia te moto n kātoa. Whatawang ke ngā ue mai iwi e laumari e o tō ma whawhi. Ke ne tataki tau tō polo kalama e ahoni. Ke tau whalanglangi i pe ia polo kalama te tau whakahoko. Mo tau whawhetai pe kia te ia ku tau ke ianuanu pe ne o wha. Pea mo ene ke lesi. Ko ia pea ki rea nou nou ke taitari mo tō ke polo kalama e pongpongini.
tua o whātu. Aloha ni ki e CEO e potunga e maui, Dr. Reginald Ofanoa, pia taitari, whahoko e pongpongini. Ko e konga koe ni te tau hoko atu ki ai, mo katak whamole mole, ko e taitari eni o ki nau tolu e kau New Returning Scholar e potunga e maui. Pe ko ki nau tolu eni na nau kamata ngā ue i e ta uni, e ko kau ngā ue fo e potunga ue, aina nau lava i e ngā he mara e ke pe au nau. Kamata ngā ue mai mo ki tau tolu e poto ngā ue pongpongini. Aia te u kore atu pe mua heni ki he CEO ka tak whamole mole, kene to e lava pai pe mua o ui atu ki mou tolu. He ui atu peho hingoa, pea mo e programa ako na klavai i he ngai tau ko hiri, pia hiri ko ia, ko kore atu mo ke mo kātaki o mea mai, pa ko kore heni ke ik minister mo i kene kātaki pe mo o taritari, aki peho mo mea mai o lululu mo e tangata iki ik minister Maloa Pito. Malo, kore peke toi hufanga pe whatapu ka e ui atu e ni ihi e kau ngā ue fo o tānak mai ke pot ngā ue. Ula ki pe ko Ameria Finau, ai nai kakato no matai tohi ki he Bachelor of Medicine, mo Bachelor of Surgery, ai ko scholarship pe ia e pule angatonga. Mo pas mai dia wata. Ko e Whikawa, ko Tankina, Benedict Hakaumotu, ai ko e Bachelor of Dental Surgery, ko e Totahani, lo tonga ko e tanak tunga na ni ma we pare make he tanak tunga ko e Certificate of Excellence and Dean's Honor for Outstanding Academic Achievement in 2023, and also the Best Undergraduate Research Student Award Wanoa Watolu na sponsor ya OCT. Pas mai ke. Ko hoko ko Gracie Te Mohenga, Bachelor of Oral Health. Sponsor Purianga Australia. Vanessa Veamatahau, Bachelor of Oral Health Pemoia. Sponsor Behe Purianga Tonga. Kia whakaosi ko Happy Sipa Manu, Bachelor of Medical Laboratory Science. Sponsor e Purianga Australia. Malobi. Te tau hokat lewa ki he lisi ono ko ki nau toluia na nau whakakato e ngahi ako i he wafe watolu. Aia koe kau ngā ue lolotonga pia pot ngā ue, pia pehe foki, kia te ngau tolu. Ai te whahoka to nau hingoa. Ula kipe, Sione Whaawai, Leading Hand Electrician, Certificate in Biomedical Engineering at the Fiji National University, mo tui whanua lava tangata iloa, Hospital Fita at Electrician. Aia ko e certificate pe mo e Biomedical Engineering e Fiji National University. Ia mo e mo katake o mea mai pe o ke loatu mo e kia. Mo ni ko ni certificate in Managing Oral Medicine and Oral Pathology Cases in Dental Practice, Fiji National University. O kau ki ai Dr. Nathanieli Poese, Senior Dental Officer, Dr. Afa Taulangovaka, Senior Dental Officer, Dr. Islen Finau, Dental Officer, Dr. Kunal Chan, Dr. Ana Piukala Chingarea,
pea mo te vita akau ola ten oyo ngata pea tokta ana piu kala piu ngarea katak. Hoko atu ka ni na nau whakakata matai tohi ke Diploma in Dental Technology me Fiji National University ko te vita akau ola dental therapist pea mo te vita whaiwa ilo o dental assistant. Halo, pas-pas magi ai. Hoka atu ko matai tohi ki he Bachelor of Medical Laboratory Science mo i he Fiji National University. Aia ko Andrea Havea, Laboratory Technician Grade 2, pea mo unga tu fui Laboratory Technician Grade 2. Malo. Hokat ki ai ko Bachelor of Nursing me University Whafonua o Fisi. Pauline Siare, Staff Nurse Diplomat. Susana Vaioema Mahe, Staff Nurse Diplomat. Ofa Fisi Lose, Staff Nurse Diplomat. Ana Lupe Parefau, Staff Nurse Diplomat. Angela Catherine Latu, Staff Nurse Diplomat. Kakau Staff Nurse Diplomat ka to pente ui atu. Esitino Hafoka, Fe Ao Toa, Folola Funga Matahiva, Heidi Lomu, Emma Belinda, Laukau Mafideo, Manatu Ofa Pouvalu, pas-pas nga kiai. Ofa Tānoa Afu, Pauline Tuitupou, Paulivaati Longokawa, Po Kaituu, Seini Finau, Sarah Farevai, Sia Ila Tuitupou, pas-pas mai kata. Malo, Siaosi Agustino Fifita, Sosefo Kamelaite, mo te vita hangana fonohema. Hoka tuka pecha in Prosthetics and Orthodontics, University of Sunshine Coast, Australia, Martha Shamko. Postgrad Diploma in Dental Public Health, Fiji National University, ko Mere Foriaki Tātila, Dental Officer pe mo Mere Sivoki Health Fonua. Postgrad Diploma in Health Services Management, Fiji National University, Holawa Siwola, Senior Nursing Sister, Motonga Moala Taufa, Senior Public Health Sister. Postgrad Diploma in Mental Health Nursing, Fiji National University, Kasanita Ahokawa, Nursing Sister Graduate. Halo.
Postgraduate Diploma in Public Health, Fiji National University, Efalumu Lazalosi. Postgraduate Diploma in Midwifery, Fiji National University, Sarah Finau, Staff Nurse Diplomat. Master of Medicine in Pediatrics, Fiji National University, Dr. Mere Kalon Pomare. Master of Medicine in Family Medicine, Fiji National University, Dr. Shanto Miki. Master of Medicine in Anesthesia, Fiji National University, Dr. Devita Amanak Punyani. Master of Medicine of Ophthalmology, Fiji National University, Dr. Antonio Taufateau. Master of Public Health, University of Auckland, Dr. Patricio. Master of Public Health, Fiji National University, Limisesi Kaivelata. Master of Public Health in Non-Communicable Diseases, National University, Halafatai Tua, Taria Kolofare, Motupou Fonohema, Kaunes Diplomat. Supies Taufa, Bachelor of Dental Surgery, Fiji National University. Oh, that's you. Certificate of Excellence and Dean's Honor, Outstanding Academic Achievement, Wano Watoru. The whakaosi ko Dr. Naati Fratava, Dental Officer, PhD in Dental Services. Malo pito, ek minister. Tau hoko atu kataki whamole mole, ko te kore atu peni tata iki ek minister, ko ki nau tolo eni. Na nau kau ki he potungau e moui, pena nau ka matanga aue e new appointee ko ia o e wanoa watolu. Aia nai whiunga mo toko ua taha. Kau ngau e fo'ou he tau kōsi. Aia me sanuari ki ti sema. Aia o nau tolo eni. Talin i ofa kata, ENT Nurse Practitioner. Elizabeth Kaimana me langi havea, Staff Nurse Diplomat. Ko Patsepa Fui Maono, Staff Nurse Diplomat. Sione Kinikini. Psychiatric Assistant. Tailoa Selafena Elangi Shamkol, Store Assistant. Sinta Heulope Ao Ilaukala Manofetoa, Nutritionist Diplomat. Daniela Leata Vuki, Medical Record Clerk. Te hu mai whake tō tāko Patricia Rose Tupo, Accounting Officer Diplomat. Erin Havea, Human Resource Officer. Aspecia Tupo Celia Vaya, Computer Operator Grade 3. Corianita Filimone Lilo, Assistant Engineering Officer. Jennifer Laukau Helotu Finau, Laundry Supervisor.
Ana Maria Olupano, Assistant Cook. Leotisia Lea o Moiloto Vailea, Assistant Cook. Kalesita Soana Tulu Tamale, Telephone Operator. Mo paspas mai malo. Ma Imoa Pauhila, Computer Assistant. Mele Moala Fifita, Computer Assistant. Ene kau mai mo kau try vai toko tolu, ko ene le wakapau umo po uhila. Frederick Tangipo, pe mo tamon tupo. Pag nautore ka hufo o ke potu ngawe I wanoa watolo. O katak whamone mōre koe tau proklama hoko atu, tau hoko atu eni ki a kōrepe CEO kataki moa ke ne whakahoko atu a ki nau tolu ko ia na e poaki mālolo e ngau e whapureanga he wanoa ua tolu. Malo. Malo, salot. Ai ko ilisie ne ni ihi ko ki nau tolu ko nau poaki mālolo mai me whatongia e pot ngawe. Ai ko toko tahata ko uloaki ko Meriame Fusikata Tupou ai na e poaki malolo ma I honolakanga ko senior nursing sister na e whatongia me lolo alai walu na kamata whatongia sister Meriame Tupou ma e pot ngawe ko e student nurse e tautahiwa walu noa. Pea promotia he tau wafe ki he nurse midwife, wafe mavalu ke senior nurse midwife, pi he wafe hongofulu ke senior nursing sister. Ko e kakato ia tau whaatolu, ene whatongia mai pot ngawe. Ua ko folore aholelei suriafu, pas mai ka folore. Eko folore ko e senior nursing sister. Na kamata whatongia e tautahiwa walnoa ko student nurse. We. We ko whafofonga no, Miriam. Yeah. Malo. Aya ko sister folore na e kamatanga e tau tahi valnoroa ko student nurse promote ki staff nurse kakato ne tau whaatolo en whaatongia. Tolki ai ko sister tau whaatonga mone senior public health sister na kamatanga e tau tahi valtaha ko student nurse promoter e tau tahi valfa ko staff nurse wafe mawa senior public health nurse waf matolu public health nurse midwife waf mavalu public health sister nurse midwife waf tahanima ko senior public health sister kakato e tau whaau ane whaatongia. Ko Losa Lavinia Pulini Lea, nursing sister. Aina kamatanga aue a sister Lea I he tautahi valtaha ko student nurse. Pea promote ai ki tautahi valfa ko staff nurse. Wafe manima ko senior staff nurse pea nursing sister. I he wafe tahafitu. Kakato ne tau whaau ane whaatongia. Malo pito sister Lea.
sione ufonua ko senior health officer aya na appoint e puleanga ke kamatanga au ko health officer trainee e tautahi valua pe promote waf mafa ko senior health officer kakatone tau e fataha ni fatongia malo bichon Pereine Lolita Fisiahi Kupu senior nursing sister aina e kamatanga alfa puleanga e tautahi valua ko student nurse promote ke staff nurse e tahiva valunima wafe mataha senior staff nurse wafe mavalu ko nursing sister pe wafe tafa ko senior nursing sister eko kakato eta fataha fa ko fatongia sister Lolita Kupu muki pas-pas mai kan Lolita hokot kiai ko mareta matauave senior nurse midwife aina kamatanga au i tautahiva valtolu hiki ake tahiva valono ki lakanga ko staff nurse pena resign me ngalfa pulianga tautahiva hiva taha hiva fana to reappoint be ko staff nurse pe ko wafe tahawa ko senior nurse midwife fakato ang haitaw na fatongia ko tao fango full Salome Loketi Toko, senior staff nurse, kamatanga au e tahiva valtolu, promote tahiva valono ke staff nurse, pako e wafe manima ko promote ke lakanga ko senior staff nurse, kakato e ta fanoa ni fatongia malo. Hoko atu ko Tonga Havili, senior laboratory technician, kamatanga au he tautahiva valunima assistant laboratory technician grade 2 tautahiva valuhiva na promote ke laboratory technician grade 2 pe tahiva hiva ko laboratory technician grade 1 kakato eta tolvalo ni fatongia maile taunga tua senior midwife tahiva valunima na kamatanga au ko student nurse promote dia tahiva valvalu ke staff nurse post pakai wafe tahawa ko senior nurse midwife ako kakato ne ta to ni man fatongia malo Fakausi ko sione sau laftani me funga fonua me eua aina kamata fatongia i waf mataha ko handyman pe ko ene kakato ne tau e wo ane fatongia mai puleanga malo bit Malo pito ik minister ate fa malo ateni ke tau kau retiree mo fa papa la hika ke motol ngai fu fatongia na mo fa hok ke kakai fonua fainga mari ko ni ko kole ke whako atu ailea, whako atu i he tau sister, malolo ko ia ko sister, folole, alele, malo apito. O tau kei mo ui, mo fe mamata aki. Whakawheta, ho tau malu i, he ta mai whakalani. Me a whakaofo ia, ai tau hau mai. Tau tuku, ai koloria, ki he otua ilani. Tapu ki he awhio ai otua, i o tau lotolotonga. Tapu ki he hau o tonga, kingi tupo wono. Tapu ki he tahine kui ni, na naspau. Tapu ki he tama pilinis kalau ni, tama ko tupo toa ulukalala. Tapu ki he tahine princess pule, salote, mafileo, pilolevu tuita. Moe fare o haa mohe ofo. Tapu ke eik pare mia, moe kaminista o pule anga, moe hou eiki ho tau fonua. Whakatapu atu, ke whakalangi o aho. Kako eiki minista mo ui, Honorable Dr. Saya, Sosaya Mapikala.
Whakatapu atu ki he tangata eiki whaiwhekau i hono tuku o tau tāpu aki he aho whakakoloa ko eni. O kou whakatapu heni ki he kautaki ngā ue o i potu ngā ue mo ui me he ngai tafa aki kehe o i whare mahaki ko Vaiola mo i ngahi whare mahaki ko toa i tonga. O kou whakaapa heni ki he kau i kuna o tau kau whakataha hono maalari e tau to'o whatongia he ngahi tau lahi ki he potu ngāwe mo ui mo i whanua o tūpou moho eiki. Pea koe he whakatapu atu. Kia tek mou tolu ko toa pē, ko mou lava i lelei ho mou ngahi whenga ako pea mou foki mai ke hoko atu ho mou to'o whatongia ki he potu ngāwe mo ui. Tau whakawheta, ke whakataula maha o ko whai e otua, o tau i kunai, ai tau kuohiri, ka tau kau he lau, he tau whakakoloa ko tau kamatani. Neongo na iai hono ngahi pore, kai whakawheta, ko sātai o ku whiunga, mo tau vai. Lave ai koe, lave ai iau, he tāpu aki, whakakoloa o e ahoni. E minista, kou tui pē koe ahoni, na i kai whai ngofua, hono matua e, o i ngau angani. Ka koe uhi, na i kau mai alangi, o makatu ungai, ai i kuna, kua whai e kau ngā ue o e ahoni. Na i whakatou matau honau whatongia, i loto motua, i api ko Vaiola. Ko uhi ko ki nau tolu o ku ngui aki, ke nau hoko atu, i hato e tā vai, ko i kahau o i ngā weni. Ko ia o tau tua ki whare rei, i e hoko atu o i ngā we, i he api ko Vaiola. Ko nau kau he lau, neongo na i ai pē aho, na i sop ana tula. Pia e aho, na i la marie, ai mea kotoa, i he potu ngāwe. Ka ko e nau ki taki, o ku nau i kunai, au nau whatongia he ahoni. Na i si aki ho nau whamiri, ko i hui, ko e nau ofa o nau ki whatongiani. Na nau whai o sikia verenga, ki harerei whakaluku fua, ke kakai o e whonua. Pehange ko e whekau ko whakawhatongi ake a ki whine motu ani, ke u whakafofongai ki mau tolu ko mau ikuna. Whakawheta, hono pātolo aki, mo kei tuu holo aki mai, hono toka ngai ki mau tolu, neongo koe mea whaingata, ke mau he aki, harea mawai, he wheitu ula tāni, wheitu ula ani. Ka kou whakafofonga i atu, hoku kau ngā to'o whatongi ani. E mau whaka mālo hou ngā ia mo oni, i he whalala, mo e tala whatongia, na e whai maa mautoro. He ngahi taulahi, ko tau waka taha, pia tau waka o tau mua taha, ki ono tokai maananga ai mo ui. Ai whonua whakaluku fua. Isa, ko e mau whakamooni ia, na e lahi pē ai ngahi pore o e whatongiani. Ka ko o mau tuu tafa aki, ke la ngomi e mau tō nou, ko e keresi o e tau wheilau lau mo ui, ma atonga, mo tau kakai. Ko e whatongia e, na e tuku whalala mai kia te mau tolu, ko mau ikuna. Te mau tau lewa, o ikai ke hui. Iyo, e ikai te mau tatau atu, ke whatongia, he oku puri ho tau alunga, lau pe mua, te mau poaki atu, he te eki ke maninia, ho mau loto, a e mau fie aonga, ke potu ngawe mo ui. Whamore atu. Ka pau, na iai hataimi na e ha atu, mea te mau tolu, ko mau tamaki tangatai, he whatongiani. O makatu unga, he whakangata e maua usia.
Ka ko iai ha whatongia na e malawa, pe aola lelei. Whakawheta, he ko si hova, kono whakai. Pe ka pau na e, i kaya usia, ai me ana mo amanaki mai ki ai. Tuku mua, ke maulere mo ia ki api. Kai a tā ai pāenga whatongian, ki kau muiaki. Ko matei teu whiunga, ke lere aki ai fuka. O mau o whaatka te ki mou tolu, ko toa pē, ko mou mea mai. Ke kau whakataha mo ki mau tolu, ke whaka ilonga i e hifonga o i whatongian. Kai lau me iai ai kamata anga fo ou, i e wa i hala e taha. Tawange, ke oua na ngata he, e tau whekau aki, ka koe ngahi kupu, whengawe aki, mo iwi whekau aki kotoa pē, aki tau tolu, ma ai potu ngawe mo. O kou tala mo nu atu. Ka tek mo tolu, na mo lava i rerei, a ngahi ako whaka ilonga, ko mo ikuna. Pea mo hoko atu, a ngahi whatongia, ko mo lava i. I hono tauhi, ai mo ui rerei, ma ai kakai kotoa o tonga, mo e pureanga o tonga. Koe whakaosi o ki whakahauha ani e minista mo ui. Honorable Siosaya Maupiu Kala. I he ngai whatongia, ne tau fuesia mai he ngahi taulahi. Tala mo nu watu, ke teu hiki whanonga, ke whanua muri. Mo i whakatauanga, ke o atu haivi, mo ha maalohi, ke wheitu una, ke whatongia ma mafa, ko ui ko hiki ai. Lau ai puna ke, o whaange ai o tua e, ke ne taki ho whanonga. Oua, na ke tue noa, lolotonga pe, e tau mawai. O whaange ai o tua e, ke ne whai pe ho whawhanga, kumi au no whaanga, lolotonga pe e tau mawai. O whaange ai o tua e, ke ne taka o fiatu, mo ne whaka malu, lolotonga pe e tau mawai. O whaange ai o tua e, pe ha me te ke whowai, te wai pe ki he langi, lolotonga pe e tau mawai. Ek minista, ko lere mai pe ane uhuo, tanguto whakotu anga, mo wheu ia, pe ko wheu kau hiva, ai kau nes, oi api ako anga nes ko Queen Charlotte. Koe ahoen, pea tahataha si eku osi, ta uene whango fulu maha tolu, halaya ke hakau hiva, neong o kwae solo, e toki solo ya amui. Ka ko eku whaka amu, na e to ton, ka pau na ewange polo kalama koe niki a te au, toi ha ahe ua pe ahe tolu, ko ha whaka whia e kau hiva, pea aku iai pe ki kau hiva, ko mau ki potisi asi, ko hinga koe tātaki e laumari e. Pea koe whakalata ia e potu ngau, ke mahuinga, ai e tau nofu, ki a kalaisi. Pea ko ongo i pehe pongpongini, ek minista, ka umai tangata ek whai whekau, CEO, na kua uhanu nai, he ikai hau e kau hiwa. Talu e ku whai hiwa he potu ngau e ko nim he e tahiwa walu noa. Kamata ange mau ki tā, na e tā. Hoko mai ke ki poti. Hoko mai ke ngau whi soundtrack. Pea na e whakamawhana. Lava rerei peia. Ko rea ke kau whuko tuu polo kalama a yange ke toe. O mai haki polo kalama omi ahau e ua pe tolu. Kai lava ke whai ha whakakau rerei ke ngai whakatata. O e tau ki. Neongo koe tau ki whakataha koe ni ai potu ngau e mo uipe. Ka autoton ke i hene a kalaisia mo ki tau tolu. O ko whakamalo atu ai ke kau taki koto a pe i ho o mou whalala o tuku mai ke aki mau tolu. O pea o ko o whalahi atu ke a teki mou tolu. Lewe e malanga kau tatau atu. Whamalola he hene ki a senior nursing sister
Falole a halelei. Pea kuke mon lahe au pito. Puri ko ia kau hiva kau nesi. Mea panga foki ko pule ke hea e kau student nurse. Hoi ahona. Ek minister. Nai whakatolahi mau pehe kau student nurse e polkalama ko ini he tau kotoa. Kai pango, si fotu ko ia e Tonga National University. O nau kau atu ki nau tolu ki ai. Pea ko atu pe ai kore whamore heni e folole. Ko foki lewa e potu ngā ue mo ui ka ke tau toi kau hiva, tau solo, tau toko ta. Pea tau whawhetai pe ku neonga puri e kau hiva, ka whawhetai ku hena sihova. Pea ka iri e kina, e potu ngā mo ui a tonga, newa. O miniti ko ini ek minister. Ko tui pe, o maulu loa e tau no forma po kalama. Pako tui, o whi mao pe ke whahoko ata ki ke whituna. Ma kau ngā ue pongpongini ha ki i whame ite. Ai au whahoko atu pe ia e taha o kau ngā ue. E ka kau ngā ue pot ngai moui. Ka pot ngai moui. Moho tale e niti i a au pito. Ka lau ki he tale niti o he vaniu ia ia. Kai ke ia heri ia ko he vani pe. Ko le heni ki he pot ngai moui, wia toko taha hen ke ne whakoka te hiva, si staff alole. Ko Alex Palavi tendo assistant ni a pot ngai moui, pe ku iloa ko ia ko Rexi. Ka taki wha more, ka ke lava mai. Ke wana tō lalo hiva e pot ngai moui. Malo Rexi. Tau hua te rolonga ni ki special item e whakahoko ia e tahawe ko ngāwe koe e whanako e ola. Ka ko Rexi Palavi.
Whaspasi I mai a Rexi e Vomani. Whawhetai, ka whakataha ato a taha, pe toko ua I oku hingoa, te ui ai ke whanongoa. Whamalo heni ke Rexi e ne whamanato ke te tau tolu, a le soni mau inga koe ni, ka matanga e tau. O kole whainga maari e koe ni, ke whawhe I moa, a ek minista mo ui, ona Paul Dr. Saya mau piukala, ke ne kātaki mai moa, whahoko atu, mea, pongpongi ni tau polkala ma, ka matanga o e tau, maloa pito. Kudo mai ki ofi ki konga whakause tau program pawhuranga tunu e pongpongini. Ka koe me whawhangrangi ahoni. Ona po Dr. Saya mau piukala. Rexi, ka pau te ke toin ho hiwa whakalotu, he pā koe ke hiwai. E lahi peho ka kai te ke ave ke siasi koe no whasi. Tau whaftai ke o tua mawhi. Whamalo atu he hiwa lelei. Tau whanongoa I he pongpongini. Pea whaifkau, ngari mauloloa a e pongpongini. Ka koutui e kai ke tau whasi I ahon. O kokole ke u whatap. Ke a whio o tua mawhi. O kune a whio he lilo, pe kune a whio I o tau ngahi loto. Ko ia ku hai whata ki ai e tau amanaki. Tau tai maari e pongpongini. Ko e ofa atatape ai tai hamai. Whatap ki he hau o I whonua, King Tupawon. Ka mā kuinanas pau. Ka mai whare ha moi o who. Tap ke lo tangi o wanu honuka ka mā e hoi koe whonua. Whatap ke ekpare mia o tonga. Ono Paul wakawa me iliku ka mai ho ek minista o e kabineti. Whatapat whaifkau. Whaifkau Daniela ta moua o whaka moha whakalunga tonga. Tapat ke CEO Dr. Reynolo whanoa ka mai Dr. Pule whalai makwaiola, Dr. Ana ka ola. Ka mai ka utak ngawe ko toa pe ngahi wae potu ngawe mo ui. Ka ko whatapat ke kau toke tā, kau nesi, ka moe kau ngau e kotoa pe, o e potu ngau e mo ui, I e tapa kotoa pe o tongani. Ki he ongo niwa, lolo halai walu, pe ki hapai veu, funga whonua, pe a pehe ki tonga tapun. O ko whatap makehe, ka ki nau tolu, nau ikuna, whengako na mo whai, e ngahi tau ko mariwa tuna, pa ko mou kau bo mautolu I pongpongini, ke mo whahok whatongia, ke potu ngai mo ui. O e whatap make. Ke nau tolu, amanake nau malolo atu. Hire ngai tau ngau e ri oa, ke potu ngau e. Ko mo tatau mai pongpongini. Ke sola mo e vulangi, talangata he, o whai ki tu, kai atake mo tu ani. Ke whakahoko atu, I e mohu amanaki lelei, a e whatongi atu. O whiawhia lahi pongpongini, talitali lei ki mo tolu, ko toa e kau ngau e potungai mo ui, ki e tau anoa ua wha. O whatawanga pe, na mo inasi he whiawhia pa mai monu ia ngahi aha katoa ngā. Koe ngahi wike lotu, wike haa motonga. Ngahi mauanga keresi na mou kawat ki ai. Neongo koe tau ngahi sevesi pe koe whatongia e potu ngā aue. O koe kai ke lava ia ke mamohe iha taimi. Kai ai haki ka veinga
te whakaukau, ke whakatau mua kia e whakahoha o pongpongini. Te upehe koe whakawheta, koe whakamalo, koe honga ia, pia moe amanak lele. Tau tu uta eni ki he kamataanga e whaitau ngau e wanoa wawha. Tau whakataha mai he loto whawhetai mooni, honga ia. Ko hiko ngahi ikuna mo ngahi lava me, o tau, o tau situ a me ai. Tau tari kakato ngahi tono no, e tau whahako whatongia. Neongo ke ata mai pe matapā, ke tau toi whakalelei mo e whainga maari e. Whakalelei tau whahau whatongia he tau ngau e, o e tau koen. Tau whakamalo e tau ausia e wanoa wawha, pe mo e amanaki lelei he hala whanonga, te tau whanonga ia. Oe ai e filo sefaloma ko Marcus, o kune whakamanat mai ka ki tau tolu he pongpongini. Ai mahu inga koe hounga ia. He koe hounga ia, koe tama ia mo e whae, o ngahi ulunganga lerei ko toa pe ko tau mau. O i kai ngata pe he fo i lelei tau potu ia te ia pe. Ka o kune toi whakatupu mai e ia, a ngahi lelei kehke. Tai milahi e tau honga ia, tau pehe pe, malo. Malo e ngā ue. Koe honga ia o kuope atu ia. Tau whakahoko le rei ho tau ngai whatongia, ki he ui, na e ui ai ki tau tonu, ki he ngau e angani. Ko whakatoka he potu ngā ue ia ai visone pa mo misiona ke tau mui mui, ke tau fōu ai. Pe ko ia he whainga maari ko ini. Whakahoko atu ha whakamalo i he loto honga ia mo oni. Pe mo tolu ko toa pe he ngau e au fuatoku mo whakahoko. Ki he potu ngā ue pe mo i kakai e whanua. Tai mlahi u tau whamalo ia pe ngahi ngau e lalahi ko lava, mo mea u tau sio ki ai. Ka he ngalo ia te tau tolu e whangi ngau e iki. O whakahoko he kau ngau e, ka i he loto ofa mo on. O mone lau a Mata Teresa. Not all of us can do great things, but all of us can do little things with great love. Pako whafofo ngātu e whamalo, e ngahi lava mea lalahi o tau ko mariwa tuna. Pako to e whamalo lahi atu. Ki mou tolu kotoa, mou whahoko le reo mou whatongia. I he loto ofa mo oni, pa mo i honga ia. Nea ngoi si isi i hono whamalo ia, ho mou whahoko whatongia. Mahino he taimlahi, o tau potu ngā ue, o mou whakahoko, o mou whatongia ki he rereita. Tuai hono whakamalo ia he kakai ho mou whahoko whatongia. Kuna ulvave ma upe ke whakaanga, ka koe pongpongini. Ko fia ke o whamalo atu. He whakahoko whatongia o mou whai. O koutou ai pe whainga maari e koe ni ke whamalo ia ni koe no kua manaki. Ke nau mawahe atu. Pea me ngau e angani. Pea mo talitali lei. A ki nau tolu. O kua manaki. Ke mo kamata ngau e potu ngau eni i e tau koe. Koe alunga pe ia e mo ui. O ki ai whakaosinga au ha mea. Pea mo kamata anga au ha mea. Pe koe taimea kou tauongo ia mo ni koe kuki koe a ana mo a kesa. Taimen kou tau pehe sweet and sour. Tau mamahi koe teu e mawai mo ki mou tolu
ka utau toi fia ia ta whake taha. O tō e tō, ka tu mai ki nau tōru, ko mo whetongi, e whahok whatongia. Mai poto ngā e moe. Whaifkau, ko tonga hawiri. Pauna ke mea hake peke he whakahoko, ai whatongia. Tau ngau e nei ngau e he lepi. Nau ngau e mo tonga i wawau he tau lahi. Pea, nei e ki kauhiwa, ai whare mahaki, nei ui koe tawhenga monu singers. Koe mau pure hi mai. Nei au peka taimi nei, hai ai he ngahi mea mau kauhiwa, tae totongi pe. Pea koku tautu koe ane nai o wakai ki atonga. Hange pea ku mo oni e ki hingoa e kauhiwa, tawhenga monu, he osi lelei pe atonga he potu ngawe, o kai ke musku pe koe, turi he ngawe. Ko tonga, pe molo sārea. Ke fia au pita he tatau te fito ki he tona e kau. Na tolu puak malolo. Ko ku hu mai ki hen he pongpongini, mea pe tahana u whatoka ngai. Koe puria koe kau hiwa koe ai kau nes o kunsalote. Kau si o haka wholore. Kau pehe, koe hae foi mea fo ou koe. Kai ke ha kau hiwa, ke ne hanga tataki. Koe ai kau pure nes, mo whafok ma wholore ke ngawe. Neongo ku ne mau e tauritai ameni. Kau kei kono loto o kei he potunga mo fa foki mai. Ke foki mai o koe pehe koe o ku alu e apia ko ki he Tonga National University koe foi mo oni ia. Koe toi foi mo oni koe e taha o kei nofo pe apia ko i he potunga o e mo. Neongo o tokihanga e rexio o mai he whakamuri tuku. Aku mahu inga pe ke o mai e kauhiwa koe kau nesi. Mohanga puke ai fo i ulunganga ko ia he kau tui ke kauhiwa. Koe mea ia ku tau veke ngau e ai pe om he kau nesi koe heavenly song. Pa kau tui mahalo na ki tai tokanga pe kau fotutu polo kalama ke whakawhi mai. Ka kono whakatoa. Koe foi whetongi le rei peni, i he ahonia. Koe polo kalama ka hoko. Te usia mai me he wheitu mama, o toi tāhiwa ngā wholore he kauhiwa kaunesi. Kako tui koe, mu paspasi mai ki ai. Ko whiawhia he kau whataha mo e ki nau tolu pe me ngahi otumotu. Nia ngau koe ke nau lava mai, kau whafofonga mai e ngai whamiri. E ua, kau ma hapai, ma wawa, mo tatau mai. Ko whiawhia he pongpongini. Ko he ke hoko ko ek minister, ko whamalo lahi atu. Whafofonga e atu patu ngāo. Ko tui koe ahon. Ko e minister o ko kaitali e kau whoki mai. Ko tui koe aho te mou. I he sea i koe. Ko e minister ke pe fo o ia. Tene whakahoko e whatongia koe ia. Pa ko whiawhia lahi. Whamalo atu. Whafofonga e te potu ngā oe, whafofonga e atu e pare mia, whafofonga e atu e kakai e whanua. E whamalo kia te kumautolu e fua whatongia ri oa mō whakahoko.
mai kakai o e whangua. Pero talitari e pe kau ki motolu mo ikuna e whengako na mo whai. Pe mo e whamanatu ka ki motolu. Ko whepuke pe ki whainga maari e koe ni ke talanoka ki motolu. O mo kamata koe ni he ngāue. Koe ngāue whaka profesionale. Pe koe profesionale, koe ngā. Koe fua i e ngāue osiki a verenga pe mo mate aki. Pe koe tau fōu koe ni o ko pore i ai. Toko taha kotoa pe o ku ngāue ke potu ngai mo ui. Ke hoko koe toko taha ngāue mate aki. Mai potu ngāue. Pe koe ko hingai ke ngāue ki he mate. Ka koho o mate ki he ngāue. Mate aki. Ai ngāue. Te ke whakakaunga tā maki he tau koe. Tau he ni o ku iai ngai siasu tau kau ki ai. Ko tokanga koe ki he lotu. Koe whātātāia o ngāue mate aki. I o tokanga, o ke mui mui, o ku ke tui, o ku te tōnunga. Tuku ki ai ho taimi, kakatu, o whakaukau ho atamai ki he ngāu e ki whakahoko. Tuku ki ai ho iwi. Paka iai ha whaingata o te pikipe. Ngahi nau ia mate aki. Ki motolo ko mo kamata ngau e fo'o. Taha ia ngai mea wha professionale. Koe paanga koe mea mahu inga ke tau ngahi mo ui. Mahu inga ke whakalato a ngai whemau e whamiri. Ta kia te au, koe kiri pe ia, uwhanga e whatapu. Ui ke kai koe kakanoia. E lava he paanga ia ke ne mau e whoi maa ke whunga te pire e whamiri. Kai ke lava he paanga ia o mai mo ui lelei kia te koe. Moi family. E lava he paanga ia ke ne ai ki tau tolu ke tau whio. Ka hikai ke ne lava ke ne omi ai whio hi lelei mai family. E lava he paanga ia ke ne ai ki tau tolu ke tau hoko koe se vāniti. Ka he ikai ke ne lava o ue ki tau tolu ke tau mate aki. Mahalo pena anil lava o mai e fie fia. Ka hikai ke ne lava o mai e nonga pa mo fie maari e ke whakako whatongi au tau whai. Aku mahulu hake mate aki. Aku ihe loto ata mai pe me lau mari. Pe aku kano loto aki ai fei lau lau. Aku tala monu atu. Tō whatongia kua mana ke mou whisi he poto ngā ue. Hoko kau kawa ngā ue koe mō tolo kia te mō tolo. Pe mō whahoko mō whatongia. Ki he reita. Te mo ala lama. Tupe mua ke whaosia ke ki i whaohane. Tala monu atu. Mo tolu mo malo olo atu ngā oe. Mo tolu kau ngā who. Pe mo kau ngā oe koe a potu ngā oe mo oe. Koe tui. Hone ai ke malawa i tai malawa. Koe amana ki e hone ai ke ngau e a mea kotoa pe. Ko ofa, hone ai mea kotoa pe ke whakafo ofa. Pako whatawanga ke mau kotoa e toluni. E hala whanonga te tau whanonga ai he tau ngau e koe ni. Whakau. Whamalo atu. Toka ngai ki na mai poto ngoroi. Kau mai o rita o vaiola. No toko ni a whalau maari e. Kai potu ngā uen. CEO kai mai. Tau tā pūre potu ngā ue. Kau tak ngā ue.
o ko whawhawhanga i atu. Ai whamalolo ta hoka monde mi motu ane. Whenga o aki na tau whai, tau lai. Pea, o whepo ke pewhai o maari koe. Whamalo ki he hau e whanua, ki ntupo uana. Ka mai pare mea tō. He tū whalala, e whai mai ke motu ane. Kau ngāue. Tau whaftai peke o tō mawhinafi. Hene kei o mie vi ma ki tau tolu, ke whahoka, ke whatongia, o kou tui whakapapau, ko ho tau ui ene. Ke tau whahoka whatongia e ponu ngāu mo ui matonga. Pea, ko whamalo atu kak mo tolu, whakau a whalai atu ke whetona. A wāti i o ka mai tau tāpōle. Ka mai kau tak ngāu e potu ngai mo ui. Tako talamonu atu. I he whatongia mawhatukutuki o ku hanganaki mai he tau. Whakau whatongia wanoa wa whā. Pea whatawanga peke o tua mawhmathi. Kene kei whakiwi maki mō tolu, e whakau whatongia o tau whai. Ko hiko e kakai o kune om ke tau tau i lewe vai whakau haa tua whatu. Malo lahi hene ke eki minista mo ui, ona po tokta sa yama upi ukala. E toko ho mau koloa, whaaloto lahi, ke kau ngā ue e tau fo okoi. Ho whahina ina ka tek mau tolu, ai mo ui. Whawhetai, whamalo, honga ia, moi amanaki lelei. Pe ko manatu hene ke lao e taha, ai kau whaiwhekau nane pe. Koe mo ui ai maa oni oni, o whonu pe ai whawhetai. Pe kuatu ai e mau whamalo, loto honga, i ho whale i lele, ke wawhe, wawha. Kau ngā ue, ta mo ui whawhetai. Ta mo ui whakamalo, pe tau mui honga ia. Pai kai ngā loi, ke tau amanaki lelei, ke tau ngā oe koini. Whawhiawhia au hanga mai mei mua, ke poto ngā oe moi ato ngā. A ngai whale i lelei o tuku mai, ke te tau toro, ke tau koini. Whainga maria koini o kou kole, kataki whamore more pe mua, toke tāpole, e pot ngai mo ui, Medical Superintendent, Dr. Ana Kauola, ka tak whamore more ka ke mea mai mua whahoko, ai lea whamalo, malo pita. Malo. Kok tau hia si hova, he kai te masiwa. Malo retsi. O ko kore ke hufanga ngai whatapu ko osona au whaki. Ka tuku mua ke utaranga fua ke po kalama ko whakututu. Ke whai anu whamalo iai. Ai ngā ue ko lava. Egnista, Honorable Saipi Ukala. O ko whafunga ia tu ai pule lahi o pot ngā ue. Ka maa ka ngā ue katoa pē. O ngā mo ui. Ke ato ai whamalo lahi ke wheitu una. Yo tuk taimi, ka ke mea mai ki whakalanglangi e kātoa ngai pongpongini. Ka ke puri a te au, o kuongo ngā e taimi, e koe whaosi peno ngā ue. I holakanga, koe minista mo ui,
Ka ke hoko atu ke o whatongia fo ou. Ko whakainase a koe o tua mafi I ene whakotu utu upe a ana. Malo e ngahi takirerei, e ngahi taulahi. Pe hangi koe lau ai puna ke, koe pale o ngawe lelei, e toi o atu ai ngawe ukulahi ange. O atu ai popoak tala monu kia te koe, I ho hoko ki he lakanga fo ou, ko tala ki te pule, o kautah mo uia mamani ke potahi Pasifiki Ifo. Whatawange ki ne toko nia koe, pe ki ne takawhi mau, lolotonga, a ho whai whatongia I whanua mamau. Reverend Damo Ua, o kuata whamalo loto hounga, I o whawhainga malie I ho taimi, ka ke mea mai o tūko e tāpuaki, o e tau kātoanga pongpongini. Malo e lotu, mono tau he o lita o vaiola. Ke I whie mau bea ho lotu tangata eiki. Pak mahalo e te whie mau ke lahi ange. O ata whamalo ki CEO, Dr. Reynold o whanoa, malo e taklele o tau tuu ta mātuu I wanoa ua whaa. Malo ho mea mai ki tau kātoanga whakataha I pongpongini. Whamalo atu ki kau tak ngāwi ko toa pē, Dr. Cecilia Fusfifita, o te ki tāpūre waini fō, Mr. Sewape Kupu, ko Director of Corporate Services, Dr. Ofatukia, Acting CMO of Public Health, Sister Meleinu Felice, pia mo kau tak ngāwi ko toa pē apot ngāi mo ui, tau whakataha heni pongpongini. Last but not the least, o ko whaamu ke o atu hai whamonu ia, ka ki mautol ko toa pē, ai ka wikuna o pongpongini. Congratulations to all of you who have served the ministry, many of you for more than 40 years. Thank you so much for all your services. We are very appreciative. We wish you happiness and long life to be with your family. To the new graduates, congratulations. There's much work ahead of you. This is just the beginning. Congratulations, Nati. Malo yako, toto iwi, na lava ilele ai, ayako na kelele ai. Ki ngahi family, maheni, mo tol ko toa pēk, tau kau whatahe pongpongini, malo mo mea mai ki tau kātoanga. What shall I bring to the Lord for what he had done to us? Ko whehu I be ia te vita, I toi tapu. It wasn't gold, it wasn't silver, or anything made by man. It was a grateful heart. Pea koe mea ia o kutuku mai e he minister e pongpongini. Ko haloto whonu I he honga ia. Malo minister, ai mau koloa. Whamalo atu ki he TCSA, ki he Director of Corporate Services, Sewape, pa mo kautokoni, he whotutu, o Paul Kalama, wha whaofai pongpongini. Malo reksi e hiva maalie. Ka pauna keke o osi, ako nakia sa stonga tawa taina, na o ului atau ko siasi. But thank you, we are all moved. Malo au pito mo mea mai pongpongini, tua au fatu. Malo heni ke Dr. Pole Pafaito, Dr. Ana Kau Ola, Pagwat Peko Famole Mole, Koi Hipe na e Minitwa o Spefa o Kato, Pange Peko mea Ana, o ko ki api e taimi lahi ngai proklama ko e pot ngau e weekend, Peko pau peke ia e whangi a whi amo kaki I he ngahi whako whatongi apo a te kuru whamole mole, Pea moi whamalo Ana, I ho o whahoko e tau lea whamalo. I he hoko atu koe ni koe tau himi tuku en egg minister. Whahoko atu ia e taha o e kau ngau e ua kone mea mai ki tonga eiki. Peu tau whawhetai. Tō taha ngau e koe ni koe sione sau, laftani, koe henti men in he tau ua. Ne kai ngata pe e ene henti men. Kane taha e whatongia e tō taha koe ni. Nai hange ia whai whekau, e whare mahaki koe ia o niu eiki. Pau tau whawhetai hui heni, mo ki tau tolu, kene whahoko a te tau himi whaosi. Malo pita.
E wholawhimi e whaosia ki ai kātoanga whakawheta. O e ahon, kono tolungi au, hiwa ngofulu mātaha himi tolu hiwa taha, mo katako mea ke tau hiwa. O kuia ia ki whanua, o kuto i ose ni, na i kai ke mau o toa, na i masiva helelei. Hallelujah, kua manu i aeni. Ne tū ki ai alo tū, o mea kau whai whikau, o whanongo e he motu ki e mea ai toi tapu, o ta whoki ai hou e ki mo e hau. Hiwa mai pe ono e vesi. Lau pe palo fisai, toki olive e ua, pure a ngā mo e siasi, kai malo i a whanua, hota mo nu e ta mau ha hau kau kaua, ves whao si tamatonga tua ngā ue, ko kolo a te whamanu. Lotu ki e ki mau pe, kene pou pou ki e lotu, o malui atu pou. Honorable Dr. Siosaya Ma'u Whapea Piukala. Koe o whae o tua koe moana ia, o i kai hano takere. Koe mounga o i kai hano tumutumu. Whiunga ia, ke hoko atu ake whatongia. Koe mau talamunu ia pe me orita vai o la. Te koe ka maa hoki i family. Nau tolu e kau i kuna, nau tolu ko toa pe ko lava ho nau teu. O ki mai ke hoko atu ai whatongia. Kau ngā o lolo tonga e putu ngā e mo ui. Koe talamunu ia ke kau vai o e tau fō koe ni. Ke tau loto. Ke tāpua ki i mai ki mō tolu e sihova mo ne tau hii.
E whakaulo mai si hova no fofonga tiki mau tolu pe mo ene alo ofa. E hangai fofonga mai si hova ke tiki mau tolu. Pe kene o atua e merino. Ko atu e tāpua ke atua mafu mafi. Ta mai mo e alo whio me lau maari e maari ni. E tiki tau tolu ko toa pe ia o tae ngata. Amen. Pea koe kakato e whamawharanga tonu o e pongpongini. Pea me he holo whamawanga o kunsalo te me roto no kalo whako e programa no taitari kau skolasipi o e ta ua whiua tolu e patunga e moui. Ka maa whoka e kau ngawe who ko nau huu ke patunga we. Ka pia whoka ke anu whalanglangi e mo e whamawa mo ki nau tolu ko nau poki malolo me patunga e moui atonga. Ne whamanato e programa ni e kau pekia e toko nima tok tā te wita wakasiwola. E palaha me lutui, li tiri whanoa kau fusi, tok tā tokase e whakawkai tau, tok tā korini hau e manu lātu. Pa me kau ritaya, pe koe kau poki malolo toko ngofulu, sista Meriame fusikata tupou, sista Flore Angaledei, Aholelei Suriafu, sista Losa Lea, Sione Ulufonua, sista Lorita Kupu, Maleta Matawave, Salome Lo Keti Toko, Tong Havili, Maile Taungatua, Pea pe foki kia Sione Sau Lafitani. Pea moe kakata pe whamawhora pongpongin whatawangin ni Aholelei atu, ai whamawhorani ki he tapakatoa pe mo mea mami ai. Pia whafunga te kau whawhatongia o e pongpongini, pia me he holo whamanatu ko kunsaro te, koe whaita, Wepi Junior Lea, Whiria Baea, pia koe tokotaha lewa i e tau te whaki whakateknika le, pia me ano ngahi ata, Tupou Lea Junior. Nisa te tana tohe, pau me saki whamukio, kai malo ako tomo mea mai, Kamu mea. Mani kia tai salte o tama fu